Here I come! If it bleeds, we can kill it. And I will strike down upon thee with great vengeance and furious anger. Somebody stop me! Hello there. General Kenobi! Groovy. Mogli bi. O čemu ćemo pričati? Danas ćemo pričati o filmu Pitch Black iz 2000. godine. Prije nego što krenemo sa produkcijom i tako dalje, kada si ti prvi puta vidio ovaj Pitch Black sa Vin Dieselom? Pa ja mislim da sam ga gledao tada 2000. godine. Stvarno? Mislim da sam ga gledao baš 2000. godine i moram priznati sada, dakle kako sam krenuo to gledati opet, u principu ti si me podsjetio na taj film da bi ga mogao pogledati i morao sam pristupiti tom filmu iz perspektive djeteta kada sam ga gledao, iz razloga što moj sada malo razvijeniji kritički um je našao jako puno toga što mi ne valja u tom filmu, u smislu čisto glumačke izvedbe, priče donekle i tako nekih stvari. Pomrčina na planetu koji ima koliko ono mjeseci? Sunca? 3? Kako je moguće da ima potpunu pomrčinu u bilo kojem trenutku? Ali dobro, da. Mislim, nećemo sad ulaziti uopće u znanstvene činjenice koje same po sebi onak ne bi držale vodu ni u čemu. Ali ta priča i pogotovo kako je povezana na nastavak, jer vidiš da jednostavno niko nije planirao da postoji nastavak tog filma, nego se tek kasnije izrodila ideja da bi to mogla biti... Niko nije planirao franšizu, ali sviđa mi se taj pristup gdje se zamislilo u tome kao... mogli su vrlo lako zapeti u taj cijeli aspekt da su svi oni neuništivi, da se svi oni mogu boriti protiv s obzirom da imaju tehnologiju, oružje, čuda, ali su ipak to odlučili pretvoriti u blago horor iskustvo. Mislim da je to jedna od najvećih snaga ovog filma, to što pričat ćemo sad o detaljima o radnji, ali žanrovski je to jedan od, mislim, rijetkih uspješnih hibrida gdje horor i akcija i SF su otprilike na istoj razini i ne smetaju jedno drugo. I sviđa mi se što je to pred Family Vin Diesel. Prije nego što je Vin Diesel se pretvorio u karikaturu samog sebe. I gdje je zapravo on tu više ušao onako u smislu da ostvari ono što on je duboko u duši, to je nerd koji želi ostvariti svoje najveće snove da glumi u takvim filmovima. I da, dakle ja sam taj film pogledao tada kad je izašao i moram priznati da je ostavio velik dojam na mene. Današnjeg scene određene su mi ostale onako u glavi i volim ih se prisjetiti. Kada si ti gledao zapravo prvi put? Mislim da dok smo se preselili u Hrvatsku da je to bio jedan od prvih filmova koje sam u videoteci posudio. Znači nije ga bilo u Rusiji? Ne, nije ga bilo tad. Mislim, da, ne. Preselili smo se 2001. ovamo. Ne sjećam se da sam bio uopće svjestan Vin Diesela tada, kao mladac. Tako da, mora da mi je bilo, ne znam, 13 ili 14 godina prvi put kad sam vidio. I od tada se vrtio non stop na TV-u, to se sjećam. Postaje jako popularno u kratkom vremenu, stekao je tu neku kultnu sljedbu koja je koju je teško nadmašiti i samim time sve ono što je izašlo iz te franšize kasnije je bilo žestoko zapravo osporavano i bilo je puno sukoba oko toga da li je ideja nastavka genijalna ili nije genijalna ili je krenula u lošem smjeru. Toliko retkona iz odnosu na prvi film, ali dobro. Ajmo mi samo ukratko o Vinu Dieselu i o Family. Zašto je ovaj film, pričali smo, zašto je ovaj film zanimljiv glede njegove karijere? Pa, nekada je Vin Diesel bio glumac, a sada je Vin Diesel. U svemu što je Vin Dieselira. I prije nego što je počeo mrmljati u sebi Family, u Fast and Furious serijalu, on je bio i ostao Dungeons and Dragons geek. I mislim da mu je dugogodišnja želja bila jedan od njegovih OC-eva donijeti na veliki ekran.
Manje ili više uspješno. On je to nekoliko puta napravio, ali mislim da je Riddick jedini uspješan. Da, jer bio je tu i onaj Witch Hunter je isto bio i tako. I onaj Blood nešto, Bloodshot, Blood nešto. Ovo sada, to je ovaj zadnji sad, nedavno što je izašao film, što je više onak neki SF, neko čudo, onak, ali dobro, to onak. Da, Last Witch Hunter je onak baš trash. A gle, onak, ako ćemo o treševima, jedan od njegovih najvećih trash ostvarenja je onaj Babylon AD, isto koji je film. Ali to je tako dosadan film. To je tako loš film. To je tako dosadan film, onak misliš, distopija, cyberpunk, budućnost. Ne. Nope. It's just way too much Vin Diesel. Too much Vin Diesel. Ali da, današnji film je režirao David Twohy? Tuhi? Zato što... David Tuhi. Zato što čak je bila fora jedan od zanimljivih stvari je na svemirskom brodu da je napisano 2H kao Tuhi. 2HE u stvari kao Tuhi, kao fora na njegovo prezime, tako da zbog toga znam da je Tuhi. Tuhi, eto vidiš. On kao filmaš zapravo nema puno režiserskih uloga. Dok sam gledao njegov malo IMDb, skužio sam da je režirao onaj trash film sa podmornicama o kojem sam prije pola godine valjda pričao. To je taj. Eto, vidiš kako, sve se vraća, sve se vraća, vrijeme je krug. I zapravo ima puno više kredica kao pisac i producent. Ali zanimljivo je da on režirao sva 3 filma u Riddick franšizi. Pa to je bilo, Vin Diesel je očito imao neki connection s njim kad je trebalo snimiti taj film i oni su nastali surađivati. Mislim, treba se pohvaliti skladatelja Pitch Blacka, Grima Revela. Koji je zapravo proveo većinu karijere radeći glazbu za te komercijalne filmove, nazovimo ih tako. Ali zanimljiva stvar je da koliko god da soundtrack možda nije toliko fantastičan kao fantastičan, ali daje dovoljnu atmosferu da automatski znaš i možeš povezati sa Riddickom da je riječ. I znaš što ću ti reći? Nije loše ostario. Toliko akcijskih ili SF filmova iz tih ranih 2000-ih su bili onako edgelord. U ono vrijeme fora, danas onako malo cringe. Ne, on je nekakav, ne znam, drum and bass, elektro, nešto. U biti elektronika, spoj elektronike i klasičnog soundtracka koji nije melodičan, ali daje tu teksturu filmu koja stvarno funkcionira. Mm-hmm. Jer baš utječe na atmosferu i na samo tvoje gledanje filma i... kažem, jedino kasnije, kad su već Chronicles of Riddick, ajde u redu, mislim, soundtrack je dosta što se tiče originalnog soundtracka, ali kad slušate završetak i završnu špicu i onda kad krene edgelord metal, joj. Doduše, to je standard za te godine bio, pa onda ne možemo to suditi. Moramo to gledati iz perspektive tadašnjeg vremena. Ali da, Pitch Black je bio baš zanimljiv zapravo zbog te cijele situacije Riddicka kao lika, jer koliko god da su i ostali likovi imali važnu ulogu, Riddick je tu ipak bio taj koji je fascinantan s obzirom da je drukčiji, s obzirom da ima posebne sposobnosti i nije čudo zapravo da je iz toga svega izrasla svojevrsna franšiza koja ne samo da je riješena sa dodatno 2 nastavka filma, nego isto tako i sa 2 igrice animiranom serijom, koliko se sjećam. Tako da... To su bili kao nekakvi kratki animirani filmovi povezani. Gledao sam ih nekad davno, imaju vrlo sličan stil, možda čak i ista produkcijska kuća, onim kratkim animiranim Hellboyevima. Mm-hmm. Ok. I znam da tamo
sad je to bilo nakon Chronicles of Riddicka, mislim da je izašla ova igra Escape from Butcher's Bay, koja je bila kao prva igra u franšizi, i sjećam se zato i igru da je imala fantastične efekte koji do tada nisu bili viđeni. To je bilo ono prašina u zraku, osvjetljenje koje je bilo, i znam da je u to vrijeme bila benchmark za grafičke kartice i za sve ostalo što je izašlo. Ja se sjećam demo u časopisu Bug, ako je ikad netko u to vrijeme, mi jesmo čitali Bug, i onda su obično ne znam da li još uvijek izlaze ti DVD, vjerojatno ne. Da, mislim nema da baš više, smisla, da. Ali u to vrijeme su izlazili prvo CD-i pa DVD-i sa različitim demojima programa i igara. Jedan od demo je bio Riddick. Koji je stvarno izgledao fantastično. Ta igra je bila, mislim, ona je zamišljena kao FPS sa popriličnim, sa jako puno šuljanja, provlačenja kroz ventove razne i sve, ali ti efekti, čestica u zraku su bili fantastični jednostavno i baš su uživili u tu avanturu. Plus ima se uvijek taj noćni vid koji je kao Riddickov vid, koji uvijek pomaga u tome da lovite svoje neprijatelje i sve ostalo. I bila je zapravo jako zanimljiva i čak je dobro dosta prošla u kritikama. Znam da su se bile podijeljene kritike, ali generalno ljudi su je preferirali zbog i grafičkih dostignuća i svega ostalog. Pa onda. A i općenito, dosta je rijetko da igra, licencirana igra koja adaptira nešto, bude dobra, pogotovo film. Ali mislim da je dobra stvar u tome što su, baš to što su napravili svoju posebnu priču izvan samog filma, dakle da nije bila direktno vezana uz to i onda je samim time već bio veliki napredak. Što nakon toga je Chronicles of Riddick, o kojem neki fanovi čak ni žele ni raspravljati, s obzirom da im se nije svidio, dok ja moram priznati da je meni taj film dosta drag. I meni. Pričali smo o tome van podcasta, kako je mišljenje i nekakav konsenzus o tom filmu se nekoliko puta mijenjao i moje mišljenje o tom filmu se isto nekoliko puta mijenjalo, zato što mislim da je to bio fenomen kada toliko sam, znači u to vrijeme nisam bio na internetu i Pitch Black mi se već bio urezao mozak koliko sam ga puta gledao i jedan dan je na TV-u bio Chronicles of Riddick. I ja sam tek pred kraj filma skužio da se radi o nastavku tog filma koji sam gledao milion puta. I kao takav u tom trenutku nisam baš bio pod nekim dojmom, ali mislim da to nije bilo do kvalitete ili manjka kvalitete u tom filmu, već do toliko naglog skoka u tonu, u pristupu, u gotovo svemu u odnosu na Pitch Black. Da, jer Pitch Black je samo sadržani horror spektakl sa vrlo malom postavom i onda dobiješ Chronicles of Riddick koji je svemirska opera. Dune-like epopeja sa ogromnim nekromancer civilizacijama i ne znam čime i cijelom sudbinom i rasama i elementalima. Odjednom je cijela galaksija i šire. Ali doduše to je malo nalik na Star Wars sam, kao imaš samo sadržanu priču koja se samo širi sve više kako se zapravo širi cijela ta dinastija i svi daljnji nastavci, onak tako se isto i u Riddicku nekako to sve širilo u tom smislu. I ja moram priznati, meni je Chronicles of Riddick zapravo bio jako zabavan film za pogledati. Imao je solidne efekte, čak i dan danas još uvijek drže vodu. Da. Nedavno sam ga pogledao prije par tjedana i... Mislim, glumačka postava u tom filmu, ti kad samo vidiš sve te glumce i još ovoga Kita, nije Kit Urban, nego je Karl Urban. Kao mladi ratnik u to vrijeme. je... Vidjeti te neke likove u tim nekim prvim ulogama kojima su radili, je fantastično jednostavno. I osim naravno odjavne špice koja je cringy metal, ali dobro. Potom. Mogla bi to biti tema sama za sebe. Da. Što dalje onda? Znam da nakon toga su izašla još jedna igrica koju iskreno nikad nisam ni vidio, niti i odigrao. Nisam ni ja. Prvo sam mislio da je to nekakav remake
prve, ali to nije onda remake prve, nego je prequel na Pitch Black. Mhm. Kao nije izolirana priča kao u prethodne igre, nego je prequel na događanja u Pitch Blacku. I u to vrijeme, s obzirom da je taj studio, zaboravio sam kako se zove taj studio koji je napravio prvu igru, on je zapravo u suvlasništvu ovoga Vin Diesela. Aha. I u to vrijeme su bio dosta velik hype, s obzirom da on posuđivao glas i motion capture i to sve. Samo igru nisam nikad igrao, znam da je mrvicu podbacila glede očekivanja odnosno na original, iako je, ja mislim, koliko sam čitao, dobila sasvim ok recenzije, iako ne na toj razini. Možda su očekivanja bila i previsoka. Možda da. Ja mislim, Butcher's Bay je postavio dosta visoke standarde sam po sebi. To se mora priznati. Mm-hmm. I za treći film, evo, iskreno o njemu ne mogu komentirati apsolutno ništa jer ga nisam pogledao uopće. Cijelo vrijeme dok sam krenuo gledati Chronicles of Riddick, iz nekog razloga sam ja mislio da je to samo sadržana priča i totalno sam zaboravio na onaj cijeli intermezzo kada oni odu na krematoriju i spašavaju kako se zove, Jacka ili već kako je se ime promijeni. Jack, ili kako je se ime već promijeni kasnije. I iz nekog razloga sam ja mislio da je to cijela priča oko Riddicka. I onda onak dođe, ok, ja nisam gledao trećeg Riddicka uopće. Riddickove kronike, taj film ima u sebi dovoljno mitologije za 3 filma. Definitivno. Znači, od tih elementala, onak turbo, čak alien fantasy rase, do cijele te priče sa nekromongerima, pa ti lovci na glave. Uglavnom, treći film sam gledao dok je izašao, sad se ne mogu sjetiti, sam išao gledati u kino ili sam ga gledao ovako. Da li je on uopće izašao u kinu? Mislim da je. Ali u biti, gledao sam ga samo jednom, volio bi ga ponovno pogledati. Sjećam se da je u to vrijeme bilo u vijestima da je Vin Diesel imao neki deal sa Universalom, jer je Universal imao prava na Riddicka, i onda je on u tada aktualnom nastavku Fast and Furiousa ili glumio besplatno ili glumio bez bonusa kako bi mu ovi prodali prava natrag na Riddicka. Mm-hmm. I onda je on snimio Riddicka koji je bio puno manji glede budžeta i opsega u odnosu na drugi film. I onako žanrovski je to prvi film, ali bez klaustrofobije Pitch Blacka, nego, neću sad spojlati, ali uglavnom završava te neke konce koji se povuku na kraju Riddickovih kronika, ali isto tako je postava mala i bavi se pukim preživljavanjem Riddicka, tako da... Mm-hmm. Zar to zvuči kao nešto što bi moglo biti dobro zapravo? Meni se svidio, ali ne znam baš da je toliko upečatljivo kao prva 2 filma. Mm-hmm. Ok. Kao što smo rekli, Tuch je bio redatelj sva 3 filma zapravo. Znači, to je očito bilo neko jako dobro partnerstvo. I znam da je on u jednom od intervjua rekao kako ima planove još raditi koliko 2 filma, valjda. Da, 2 filma, ali dosta je toga fluktuira. Mislim, on planira nekakav blockbuster velikobudžetni o nekromongerima i Underversu, što živi bili pa vidjeli, ne znam ko će mu to platiti. Ako se i dogodi, mislim da će to biti straight to streaming. Moguće, kao što i sve danas. Kao i sve. I ono što bi se moglo dogoditi je ono što planira nakon toga, to je priču o Riddickovom povratku na Furiju. A nisu li svi rodnu grudu Furijanci zapravo poumrli i sve ostalo? Pa on je kao posljednji, da, sad. Dobro. Time travel, ne znam. Iako ne vidim kako bi to bilo niskobudžetno. Pa možda čak i bi bilo, onak, povratak na pusti planet na kojem nema ničega. Mogao bi biti vrlo nisko budžet. Riddick igra pasijan sam sa sobom u pustinji. Riddickovi monolozi. Riddickovi monolozi. I am alone. It's dark. I hate sand. I like dark.
Dark is my friend. Tako I hate sand, it's rough and coarse, it's everywhere. Ok, što se tiče postave, zapravo u filmu nema toliko puno poznatih zvijezda, sada se može pričati o poznatim zvijezdama. Osim Vin Diesela koji sam u to vrijeme nije bio toliko poznat zapravo. Keith David je najpoznatiji u to vrijeme bio, ja bih rekao. Definitivno, on je jedino prepoznatljivo lice kojeg se ja sjećam zapravo iz tog I glas. filma. I glas, definitivno. Taj čovjek je vrhunski glasovni glumac u brojnim crtićima od Batmana do Gargoylesa, do ne znam čega, šanse su da ste čuli njegov glas. Tako da, od glumaca imamo Radu Mitchell koja glumi kapetanicu odnosno pilota zapravo, koji kasnije dobije status kapetana, i koja zapravo skriva tajnu da je ona htjela pobiti cijelu zapravo sve putnike u brodu kako bi spasila samu sebe u tom cijelom slijetanju na rušili planet. Imamo Cola Hausera koji glumi zapravo ovisnika o morfiju, pretpostavljam, koji sebi, mislim, sjećam se te scene iz Pitch Blacka, dakle kada on sebi prvi put stavi morfiju u oko i koliko sam bio zapravo šokiran tom činjenicom da je on sebi ubrizgavao nešto u oko s iglom. I te kasnije sam saznao da to zapravo nije toliko rijetka stvar i pojava, ali dobro, da pređemo preko toga. Nakon toga imamo Vin Diesela kao titularnog lika Richarda B. Riddicka, koji je svojevrsni plaćenik, pilot, vojnik, ko će to više znati što je, odmetnik. Svemirski Conan Barbarin. koji ima začuđujuću fleksibilnost u rukama i zglobovima i svemu ostalom, a koji osim toga može vidjeti u mraku. I u prvom filmu postoji ona slavna fora kako mogu dobiti tvoje oči, platiš, ne znam, kutiju cigareta doktoru u zatvoru da ti ih, izglanca. Tako nešto, da. Tako nešto. I to je zanimljiva stvar koju su kasnije naravno retkonali da to ispadne kao da je to neka rodna stvar Furijanaca. Da. Tako da u kontekstu je kao on dok je to rekao u prvom filmu, on je njih toliko dobro znao i nije htio ovoga. Ni on sam znao da je... Da, ni on sam nije znao zapravo da je on Furijanac, on nije znao ništa o svojem podrijetlu i sve ostalo i onda su kasnije to u Chronicles of Riddick prodali kao da je to bila njegova fora, šala, kao da on Jacka stvari zezao s tim stvarima. Koga još imamo od glumaca? Claudia Black, koju možda u filmovima nećete često vidjeti, ali u serijama itekako. Glumila u Farscape-u, meni jako draga serija. Glumila u kasnijim sezonama Stargate-a, tako da ona dosta je se može vidjeti po tim žanrovskim SF serijalima, ali ne baš na velikim ekranima. I ostali, neću biti zloban i reći nitko i ništa, ali to su stvarno onak C i Z lista glumaca. Fun fact, onaj Ali, onaj jedan od odraslih sinova od imama, je Power Ranger. Really? Da. Koji Power Ranger? Tipa jedan od onih starih Power Rangera? Da, sad koji? Crveni ili tako nešto? Čekaj. Ti si upoznatiji sa Power Rangerima kao sa franšizom, ali ono što je meni recimo upalo u oko da je u... Moram priznati, pokušavam naći u kojim je on Power Rangersima glumio. Mystic Force. Moram priznati, te nisam propratio. Znači nije original, ok. Ne, definitivno nije original, to je jedna od onih kasnijih novozelandskih pokušaja raznih, ono kad ih je bilo, ne znam, 12 različitih vrsta u isto vrijeme na TV-u, valja, tako da. Ali da. Što se tiče same radnje, dakle, riječ je o godini 2678. Ako to ikome išta znači zapravo, jer mogu doslovno biti in a galaxy far, far away. Doslovce, da. Hunter Gratzner sa svojom posadom i putnicima je u kapsulama, dakle, za hiperputovanje, odnosno oni su u nekoj
obliku staze kome dok lete i prolaze kroz krhotinu kometa i kroz tu štetu koja nastane od kometa zapravo se ošteti brod i dio posade pomre i na kraju ona mora zapravo sletiti Caroline Fry kao pilotkinja mora sletiti zapravo s tom posadom, u međuvremenu ona efektivno pobije pola putnika u tom brodu jer ih odbaci kasnije kao teret da bi se mogla izravnati i slično. I oni koji prežive su zapravo Riddick, njegov headhunter, imam i još hrpica tako likova, među kojima i Jack u konačnici, dakle taj lik koji se predstavlja kao tinejdžerski dječak, a u stvari je djevojčica koja je fascinirana Riddickom i zapravo gleda njega kao svog uzora u jako kratkom vremenu, što ga je upoznala. Glava i tako dalje. I uglavnom cijela priča počinje u tome da Riddick uspije pobjeći, poprilično spektakularno zapravo, ali oni u međuvremenu shvate da su zarobljeni na planetu koji u određenim periodima ima vrijeme čiste tame, dakle kada su se sva sunca zapravo se nađu jedna iza drugog i sve ih blokira mjesec jedan i onda nastane tolika tama da sva čudovišta zapravo izlaze iz mraka, odnosno iz utrobe samog planeta. Gdje je zapravo Riddick u prednosti s obzirom da on može vidjeti u mraku. Da, mislim, razlog zbog kojeg je on tamo, jer on je zloglasni zločinac kojega traže na ne znam kojem broju sistema i planeta. I ovaj Cole Hauser kojeg smo spomenuli, on je ovisnik, lovac na glave koji se želi obogatiti na račun toga što je ulovio Riddicka i Riddick je se srušio s njima, ali zanimljiva dinamika u filmu ta što u bilo kojoj drugoj situaciji, s obzirom na Riddickovu reputaciju, on je taj kojeg bi se trebali bojati, međutim njegova je slavna rečenica, ja nisam taj kojeg se trebate bojati. Da, inače bi mi laskalo, parafraziram, da me se vi bojite, ali nisam ja taj kojeg se u ovom slučaju trebate bojati, nego čudovišta u mraku. Da, i onda tu slijedi zapravo ono tipično ubijanje, eliminacija posade jednog po jednog. Manipulacija od strane Riddicka. Manipulacija od strane Riddicka, naravno, dakle gdje on odmah rješava se korova ovih koji ih usporavaju i svega ostalog. I njegovo zapravo snalaženje i vidjeti koliko zapravo taj njegov život kao plaćenika i vojnika dobro dolazi do izražaja kad on počinje intuitivno shvaćati način na koji funkcioniraju te životinje, odnosno ti predatori koji ih love, da se u nekom trenutku čak i poistovjećuje s njima, jer s obzirom da oni žive u mraku, a on vidi u mraku pa se i on osjeća kao dio njihov. I ona slavna scena gdje on nalazi njihov blind spot u stvari gdje im dođe proučavanjem glave, odnosno lubanje jednog od njih i takve stvari. I mislim da jedna od stvari koja me fascinirala je činjenica da su odradili onu scenu sa kostima onih velikih životinja koje su kao na planetu, gdje su u principu prikazali da je na tom planetu postojalo još nešto prije toga svega i da su zapravo ti predatori njih ubili, što bi moglo dovesti do zaključka da zapravo niti predatori nisu bili rodom s tog planeta, nego se tamo invazivna vrsta koja se pojavila, što je opet još jedan od hintova zapravo na Aliena pomalo. Da. Moram priznati, o filmu nema toliko puno trivije, ali ono malo što ima je zanimljivo do neke mjere. Baš i nema, s obzirom da film je, nitko nije očekivao da će film biti toliko uspješan koliko je na kraju bio, tako da pričali smo o tome kako jedan od uzora ovog filma Alien. Prvi Alien prije svega, ali ima nešto i malo drugog u pogledu određenih dizajna broda i interijera, koje ne vidimo na koncu toliko puno. I zapravo ta veza između Alien franšize i Pitch Blacka nije toliko zapravo ni daleka, s obzirom da je originalni scenarij prije nego što se uopće i Vin Diesel umiješao do te mjere koje se umiješao je bio neiskorišteni, reciklirani scenarij za Alien 3 koje je David Twohy imao.
Mislim, Fincher je na kraju snimio Aliena 3 sa skroz drugim scenarijem i to isto bila jedna neslavna epopeja. Znam da ima ljudi koji vole Alien 3, ja baš i ne volim. Ja ne znam, onak imam, s jedne strane mi je do neke mjere fora u onom nekom trashy smislu, ono kao neke akcije i svega ostalog, ali je daleko od originalne ideje Aliena po meni. Meni onak više, toliko je polu ostvarenih ideja u tom filmu. Ali nekako mi se čini da je jako puno različitih referenci u pop kulturi izraslo više iz Aliena 2 i 3 nego iz Aliena 1. Tu bi se složio, možda zbog toga što su eksponiraniji bili. S obzirom da je Alien prvi onak kasne 70. i vrlo, vrlo utjecajan, ali sve stvari na koje je on utjecao su poznatije od originala. Jel? Tako da zapravo David Twohy je imao tu ideju i međutim studio u to vrijeme prije nego što je Fincher doveden je gurao onu ideju o svemirskom zatvoru koja je na kraju i snimljena u nekom obliku. Njemu se ta ideja nije svidjela pa je on uzeo taj svoj autorski scenarij i prilagodio Riddickovom liku kasnije. Tako da film je zapravo, kako to obično bude, nije to neka drama, prošao brojne izmjene i nakon toga. Tako i jedan od naslova je prvo bio Nightfall i glavni lik nije bio Riddick, već je bila odmetnica Tara Krieg, koje je cool ime, prilično onako. Ratna Tara. Ratna Tara, da, sa plemenskim tetovažama, sa cyber augmentacijama i rodom iz nekakvog međuzvjezdanog barbarskog tehnološkog planeta. I imam se zvao Noah Tot, koji je bio član nekakve tehnološke verzije kršćana i nije bio musliman, jel, ko što je tu, i nije imao hodočasnike i nije ga glumio Kid David i nije bio onako pozitivna osoba, utjecaj na priču. Nije da je lik Kita Davida svetac, u nastavku ga izda Riddicka iz, ajmo reći, opravdanih razloga, ali ga izda, jel? Da. Ali original scenarij je bio onako trickster lik, dvoličan, ali bio je na misiji na jedan od udaljenih mjeseca gdje je trebao biti nekom vrstom duhovnog savjetnika radnicima koji su nešto radili u minskom polju, tako nešto. Uglavnom, zanimljivo je da ova originalna ideja zapravo više zvuči kao ostvarenje D&D sna nego ovo što je na kraju izraslo iz Riddicka. Da. I slažem se. I zapravo nije bilo svih detalja vezano za sam planet, za samu ekologiju planeta. Nije bilo pomorčine, nego su bili samo dupli ciklusi dana i noći. 2 mjeseca dan, 2 mjeseca noć, a nije bilo one geološke postaje do koje moraju doći. Samo su bile neke nondescript razvaljene ruševine i hramovi. I ono što je meni smiješno i što bi stvarno pokvarilo film, negativne sile, antagonisti filma nisu bili stvorenja, već duhovi koji su bili odgovorni za ove rušine koje su okolo bile. Što... Da, totalno bi zapravo promijenilo cijelu strukturu filma. Ne bi to bio... Ne znam. Mene automatski to podsjeća na onaj film Ghost of Mars od Carpentera. Carpenter je meni jako drag redatelj, jedan od najdražih redatelja, ali to je tako loš film. Tako smiješan film, upravo zbog te premise da su na Marsu i sve je to super, ali imaju duhove koji su kao da su pobjegli iz Beyond Thunderdome filma. Uglavnom, dosta je bilo različito u odnosu na planet, bilo je različito u odnosu na dinamiku između grupe koja se nađe. Nije bilo broda s kojim bi pobjegli, već su morali na neki način pronaći način da aktiviraju signal za pomoć.
I to je otprilike to. Detalje koje kasnije Tuhi dodao, ja mislim da su dobri, poput ovisnosti o morfiju, apsolutnoj noći, mraku, koliko god da su te neke određene stvari možda nelogične ako ih gledate sa znanstvenog gledišta, s tematskog gledišta u pogledu toga kako te stvari utječu na scenarij, mislim da su pozitivne promjene. Ne, definitivno da, jer tu daje dodatnu prednost Ridiku kao nekome ko je lovljen, ali ko je zapravo lovac jer on shvaća sve slabosti svih njih i pogotovo slabost ovoga headhuntera kao koji se pokušava predstaviti kao vođa i koji konstantno zapravo želi uzurpirati vodstvo u cijele grupe i slično. I tu je njegova ta psihološka zapravo igra. Ono što je bitno spomenuti je isto tako da je film efektivno okončao postojanje produkcijske kuće Polygram Film, koju je usred snimanja kupio Universal. Tako da, eto, bilo je i tih negativnih stvari. Film je imao relativno niski budžet od $23 milijuna, koji nije toliko skroman ako se radi o nekoj drami ili nečemu, ali za film koji je imao toliko zapravo specijalnih efekata i koji je produkcijski vrlo vjerojatno poprilično koštao s obzirom da se snimalo u pustinji gdje su temperature generalno bile poprilično niske i ja ne želim znati koliko su oni novaca potrošili samo na struju da bi ne djeluje uopće jeftino i zaradio je čak dupli iznos, tako da to je poprilično solidno za neki film takve tematike, jer generalno po meni ono što čini jedan SF film dobrim je makar dobra upotreba efekata, ne moraju biti skupi efekti, ne mora ništa, ali da su dobro iskorišteni. Ovaj film je to dosta dobro iskoristio. S obzirom na mrak i sjene su dobro tu pogodovale tim specijalnim efektima da su relativno dobro ostarile. Rekao bi da, s obzirom da razmak koji je skoro pa 10 godina između prvog filma i Ridikovih kronika, mislim da su efekti tu negdje. Ne, održali su se definitivno. Još je fascinantnija činjenica da je film sniman u pustinji u poprilično teškim uvjetima. Dakle, bez obzira što mi možemo gledati kao da je to riječ o pustinji u kojoj je pretjerano vruće i ne znam što, činjenica je zapravo da su glumci glumili u uvjetima velike hladnoće i da su ih između svakog snimanja zapravo morali grijati grijalicama posebnim, tako da ne želim ni znati koliki je bio račun za, pretpostavljam, gorivo za agregate da bi se oni svi tamo ugrijali do te mjere i koliko je od $23 milijuna zapravo potrošeno na samu tu stvar. Ali je zanimljivo da je film sniman zapravo na istoj lokaciji koja se koristila za Mad Max Beyond Thunderdome, što je malo donekle poveznica na Duhove Marsa i tvoju poveznicu o Thunderdome u izgledu. Tako je. I činjenica da Vin Diesel zapravo može rotirati ruke na način na koji je to učinio kako bi pobjegao. Da. Mislim da je to jedna od fascinantnih stvari koja dan danas kad vidim nekoga ko to može napraviti mi je fascinantno, jer upoznao sam zapravo čak nekolicinu ljudi koji to mogu. Iako navodno je... Da, dislocirati rame. Da, iako navodno je prikazana scena još dodatno ostvarena malo sa CGI-em, dakle da bi te lisice i kostim izgledali malo uvjerljiviji i slično. Tako da, kao što smo rekli, nema toliko puno trivije uz ovaj film, s obzirom da kako je bila i niska produkcija i sve ostalo, ali mislim da je i na meni na Silviju taj film napravio prilično velik dojam. Apsolutno. Dosta je velik dojam ostavio na pop kulturi. Znam da je par elektrogoth bendova čak i sampliralo rečenice iz ovog filma. Kako ne bi. Mislim, gledaj, onako može se svašta reći o Vin Dieselu i svemu tome, ali njegov glas je toliko specifičan da jednostavno moraš moraš se držati. Radi se o jednoj pjesmi benda Diary of Dreams koju ću ubaciti kratko isječak u epizodu.
Da, ostavio je na nama dosta velik dojam. Jedan od filmova koje, s obzirom na tu dekadu, rane 2000-te, koliko je pokušaja frančiza neuspjelo. Mhm. I onda imamo ovaj film koji se nije trudio napraviti franšizu, ali je napravio nešto dobro. Ja mislim da je to sad dosta čest fenomen u nekakvoj današnjoj klimi filmskih blockbustera, gdje krenu snimati film već sa misijom da će to biti franšiza. Ja mislim da je to pogrešan pristup. Definitivno. Plus, cijela ta struktura, čak i da u daljnjoj budućnosti ljudi budu razmišljali i o dakle, Planetu tame i o Riddikovim kronikama i čak u ovom trećem Riddiku kao lošim filmovima, neupitan je taj, ne znam kako bi to rekao, status Riddicka kao lika i kao ideje koja je nastala iza toga svega. Jer mislim da će on zauvijek ostati zapravo u pamćenju, pogotovo naše generacije kao takve, kao jedan od likova koje moraš uvrstiti u taj neki svojevrsni Hall of Fame SF. Da, mislim, teško je ući trajno u pop kulturu, pogotovo jer mislim da smo došli do svojevrsnog prezasićenja u pop kulturi, gdje ako gledamo na opet krajolik, da se tako izrazim, popularnih likova, većinom su to nasljeđeni likovi iz starih franšiza koji su se održale do danas. Vrlo teško je napraviti novu franšizu, novog lika i da taj novi lik uđe u pop kulturu i ostane. I to pogotovo lika koji je... Završi samo. Sorry što se... Nije sad da je Riddick na razini Luka Skywalkera, ali i u pop kulturi. Pogotovo da razviješ jednog takvog antiheroja zapravo. Da, apsolutno. To je nešto o čemu bi se isto dalo prodiskutirati. Antiheroj. Jer Riddick u jednom trenutku nije... Da, nikad se ne postavlja kao heroj zapravo. Osim par trenutaka na samom kraju filma i onoga što su pokušali napraviti u Riddikovim kronikama, iako ni to nije zapravo herojstvo, više on radi samo za svoju dobrobit i sve ostalo. Ali taj njegov lik kao antiheroja je nešto što je bilo relativno, neću reći da je bilo novo u to vrijeme, jer bilo je i do tada i antiheroja raznih, ali je u toj generaciji ostavio tu ideju da svi kasniji likovi zapravo Vin Diesela su bili na neki način antiheroji. Njegov lik nije bio zapravo potpuni heroj nakon toga, jer nekako se etablirao kao takav nekav tip. Zli mastermind koji krade DVD playere, antiheroj. Pa definitivno, šta? On krade DVD playere da bi mogao tunirati auto i biti faca. I prehraniti svoju obitelj. Tako da, eto, toliko o toj temi. Ako vas zanima, ako želite da možda uđemo malo dublje u Riddikove kronike kao film, slobodno nam komentirajte, lajkajte video, dajte nam prijedloge o čemu bi htjeli slušati naše mišljenje. Naše ideje. Ako želite poslati neku poruku koju ćemo pročitati u eteru, pošaljite da na mail. Mail je u opisu epizode, bilo da nas gledate ili slušate, uvijek je tamo u notesima. Podržite nas na PayPalu, ako vam se sviđa ovo što radimo, čisto da platimo hosting i toliko od nas, javite se. Pozdrav!